بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين، وعلى آله وأصحابه ومن تمسك بسنته إلى يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، واجعلنا برحمتك في عبادك الصالحين. اللهم بلغنا رمضان وأعنا فيها بالقيام والصيام وغض البصر وحفظ اللسان يا عزيز يا رحمن. ربنا ظلمنا أنفسنا فإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Puas amban kepe membeli salam tujuh kaam kemun. Delu tukbal tebi pagsarang syukurin sa Allah subhanahu wa ta'ala. Tiak kitewi masi-masi inurungan waktu bisan seriki-diki. Serta teo salwe tewi si dembua amban mek kinabayaan we ni. Iyene si pegpeseb pineseban tewi si tingid agama Allah subhanahu wa ta'ala inen. Si bisarane wa zakkir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Duk magpaiseb pineiseb kam bennal pagpaiseb pineisebin. Dumandu magmumpaat pusin ne bangsine sumagawa balik du kemumpaatan nen tujuh kitebi bangsa mukmin. Ambanien sainggi ne bantuk pakaleten bi lune ke sasang pabakbak, lune ke sasang pasari-sari, sasang minum-minum kahawa, lune ke rendangan atau akan mag-ekka-ekka. Pahap tebi niatin bi, pedulus tebi keikhlasin, pedulus tebi pegperembus-bus. Tuju Allah subhanahu wa ta'ala hin pegge sababanin hinangin bisan pesa ingge hajjenin, bisan pesa ingge miaan hapnin bangkeniaan nin gekew ikhlas tuju Allah subhanahu wa ta'ala. Iyene hinang nu iyan tehinang duse atat kala parsababan pemeisihan iyan na kehinangin magdialim apinarka jahannam. Suway pilmi eseb tebi dehelu pinesuleyab silaw kiamat narkain si atelungan. May magbabas sa Quran sa lungkohap puun basari sinabab dukhad ja siya tabanto hap swalarin atawa kanduk siya tabanto siya magbabas sa Quran. Kirwenen amig jijihad sumagawa pagjiharan den duk siya hadja pagketelewan atawa kantabanto bahani. Ketelunen yene me si magsasadak ka, magnanafa ka, magtatabang sumagawa maksud pagtatabang din atawa kan pagsadak ka rin supaya siya hadja tabanto we siya miya an sayo atawa kan we siya miya an dayahan. So te subahat we yene magsyarah Sahihul Muslimin
Imamun Nawawi rahimahullahu ta'ala inin dalil hinang mekahin atau akin haning mahjehin banggayla iikhlasin tehinang iye dembua amban tamanan hajje duse tamanan hajje azab tekkale selaw dembuli. So hangkan umat Islam pahap te biniatten bi bagi ada kala inin mekeligtas kita hintek kalau dembuli mian si oras ga neni napangan kita bang sini bang sini malaingkan yene amal te sa mahapin sini mengatauhin ada kala dembua inin amban makalapas kita atau akan amban sabab makalapas kita iyene pakalete bi mian kuitu nilai. Menjadi umat Islam dakam ulali bisan pindahan tebi iskijol tenbi mian hininang sa inin timprano lisagtelu atau akan puas asar isanin pendogaku lockdown do kita tu dalam Saudihin duk ekka meg inbox sikite mian yene me amban kepong tinehan te amban me Malaysia amban me Philippines bangge ke tepe timprano sinabab begge bang kita lisagsiam magtagna tu dalam Saudi na lalim bahangin ele sisiye nabu bayar wisebsiye mian sumabu iyene si pagpangadji te bininin menjari hangkan inin hinang telisag telu sangka mian pereheng-deheng kita tuu dalam Saudi puas nambayang asar lagi mian sa ituru gak niya hinang duk Malaysia Philippines atau akan si me Malaysiahin hinaabu me puas isa mian kwe tunelele sisiye sahogay pese kinaru mian makakali ni siya amban ine himumuangan tebin inin naruman inin maksud den duk ekkawasa me pakali sumagua mian mashab bang ekka mapakali hinduk ekka mekepaidahin sabang basa maksud den atau akan maksud kunduk ekka pakali pun sa inin iskijol ten duk ekka panste atau akan ekka mekekilele kite nana duman inin maksud den si tenged parkala sa inin alhamdulillah andang neru kita bisa megkilali andang bisa na kita bigay megpekilali kinilali antara tebidangan padangan menjadi umat Islam pegbisarahan ten bi mian kuap-kuap itu iyan pasalan keadilan pasalan al-adlu keadilanin nisisita manamal subay mian tebisara we tebi pegge pinebo we Allah subhanahu wa ta'ala me karasulanin pitu perata bulak dunya ganta iene metoket kaadilan inin amban me bino we re iene metoket sin kaadilan metu diata bulak dunya inin pen Allah subhanahu wa ta'ala dalam Quran ne mahamulliya laqad arsalna rusulana bil bayyinati wa anzalna ma'ahumul kitaba wal mizana liyaquman nasu bil qist. Bakas peinne kami magpaturun me karasulan duk katanda-tandaan de. Wa anzalna ma'ahumul kutub atau akan alkitab. Wa anzalna ma'ahumul kitab sarta peturun kami megtuhut duk siya iyene kitabin. Wal mizan dok iyene timbangan duman no timbangan ko me timbangan mian iyene mian kabaktulan te kita te bilu iyene me timbangan buas atau akan me timbangan mian goma atau akan lahing sa maknawi maanan nan si inin duman hissi liyaquman nasu bil qisti supaya nengge manusiain atau akan petenna manusiain tu dia tak bulak dunya inin nuhut sin keadilan atau akan tumengge iya ne keadilanin tu dia tak bulak dunya inin menjadi umat Islam iya ne keadilin
pagkebentelin, belitel lubayo. Belitel lubayo. Isanin al-adlu ma'allah, kemerwenen al-adlu ma'an nafs, ketelunin al-adlu ma'an nas. Number 1, iyene pagkaadil no, tuju Allah subhanahu wa ta'ala. Pagkebentel no, iyene tuju Allah subhanahu wa ta'ala. May umat Islam, indanan tebi, kitebi niya hak. Allah ta'ala hinsi kitebi. Niya hak Allah subhanahu wa ta'ala hinsi kitebi. Hak inin, subay inin te pengurung tebi, iyene tuju Allah subhanahu wa ta'ala, atau akan tuju Tuhan tebi Rabbul Alamin, duk te petengge tebi kaadilanin, duk kitebigay tebi lang amban me makaanyanya tura taulak dunya inin. Ine hak Allah ta'ala si kitebin inen subay hininang we tebi, duk subay binebegan we tebi, ine teriwayat we hadith. Si hadith Mu'ad ibn Jabal radhiyallahu ta'ala anhu, dembuwa ellew mag-angkas siya duk Rasul sallallahu alaihi wasallam diata himar, puas ili tinilew Rasul sallallahu alaihi wasallam si Mu'ad duk tilew inin. Fainne ya Mu'az, hal tadri ma haqqullahi 'ala al-'ibad? Qultu Allah wa rasuluhu a'lam. Qala fa inna haqqallahi 'ala al-'ibadi an ya'buduhu wa la yushriku bihi shay'a. O Mu'az binne, ketawhannu ke bang ine kapatut Allah subhanahu wa ta'ala hin lu si ipunne. Pain si Mu'az, Allah wa rasuluhu a'lam. Tupot pain ne Allah ta'ala, duk Rasul sallallahu alaihi wasallam, iya mga tauhin. Misara Rasul sallallahu alaihi wasallam, pain ne, fa inna haqqallahi 'ala al-'ibadi an ya'buduhu wa la yushriku bihi shay'a. Bennal pain ne, iya ne kapatut Allah subhanahu wa ta'ala hin si ipunne, ay ya'buduhu, subay pinne mag-ibadat tuju Allah subhanahu wa ta'ala, magtawhid tuju Allah subhanahu wa ta'ala, wala yushriku bihi shay'an, duk ambat siya pinne gay mag-shirik tuju Allah subhanahu wa ta'ala. Manjari may umat Islam, maananin, iyan bentuk kaadil tebi tuju Allah subhanahu wa ta'ala hin, subay pengurung tebi haknin, iyan patut nen siki tebi, umbul dem buwa kapatut subay binebegan we tebi turya tak bulak dunya inen, may pong tinai kalasahan, iyan pagtawhid, pagperembus-bus, tuju Allah subhanahu wa ta'ala, duggay kita mi megsyirik, iyan tuju iye. Hak inin may pong tinai kalasahan, ye inin hak pineturon we Allahu ta'ala si may kanabihan, dinak pinasampay iyene si umat ni. Si umat may kanabihan lay kemon. Ambat numba magtawhid tuju Allah subhanahu wa ta'ala, gay magsyirik tuju iye. Na pinain, gana repito magsyirik amban iyene bangsa tebi iyakan. Tanda nin, garunia miaan, garunia numba si me santo, garunia numba si me barhala, garunia numba si me miaan mataelew, atawakan numba si me baliw. May umat Islam, duman ni hadja syirikin pataman, iyene si me sinupahat inen. Duman ni hadja, syaukatan ni aahin ga miaan numba si mataelew, wege ni manjari keto ketan pagsyirik.
duman mana nen caukatan ne manusiain wega numba si me barhala wege ne koteketan pagsyirik. Nia waktu petoke cikite bi atawakan ci manusia walaupun mismu si zaman kue itu iene ke syirik pegduaa sedih amban Allah subhanahu wa ta'ala. Piaian manusia ngenduaa sedih amban Allah subhanahu wa ta'ala ngakun muslim. Ngenduaa si miaan kekubulan me salihin atau kan me aulia. Maka tabang sisiya bugana guys debisan ko ahat-ahat. Maka pakole si miaan si deluan kubur me iene peinde me salihin amban me kasakire bo adapun bang payaman no bang ine maka matay panganduahan dele sakiru so bangga tatabang me pengenduahan dele iene me kita wa siehin kasaki si zaman de elum mungkin cak tatabang de seweren amban kasaki puas ni amban kemetire inin me pong tinay kalasahan shortcut nia waktu ne bang umabot inin si manusia ngen dua aseddi amban Allah subhanahu wa ta'ala baya kita rukgai tantunin tebilang amban anyaya gak tepetokette iene miaan kaadilanin. Si kedue makna kaadilan si ketelulay kita magpaluha miaan yene al-adlu ma'an nafs. Yene pagkaadil no sigin hawabaran no. Sigin hawabaran no. Sa inge bentuk pagkaadil sigin hawabaranin atau akan pagkebentel yene sin manusia sigin hawabaranin. Suberu isa pengurung ne hak baran nen tujuh. Tujuh ne baran neli. Riwayat amban Abi Juhaifa amban amma ni radhiyallahu ta'ala anhu mi'an fa inni akhan nabiy sallallahu alaihi wasallam baina Salman wa Abi Darda pinagpong tinai we Rasul sallallahu alaihi wasallam jaman tagna antara Salman al-Farisi duk Abu Darda radhiyallahu anhuma. Dembua elew binisita we Salman Abu Darda. Naubos pagbinisita we si Salman iene pong tinaine miyaan Abu Darda. Tekitene anda iene Abu Darda in Ummu Darda mutabazzilatan kue sabul-sabul ni atau akan gak ne me ngahatul dini atau akan gak ne tantu iene miaan me ngayos-ngayosan dini na tinila we si Salman iene Ummu Darda miaan anda Abu Dardain pene masya'nuk ini ne penne mapatag si kaulo wene penne sa iyo miaan hantang nulu ga ne kew ngayus-ngayusan dino atau akan miaan nabul-nabul dino ne kew sinambungan we Ummu Darda Salman penne akhuka Abu Darda laysa lahu hajatun fid dunya hangkan nuku penne sa inin pente miaan ga ne tanto me ngayus-ngayus atau akan miaan sabul-sabul ni saili pong tinainu penna Abu Darda mananin ilanin laysa lahu hajatun fid dunya ga ne penne niya hajat ni si dunya itu naubos miaan pagtek ka Abu Darda miaan radhiyallahu ta'ala anhu siluma rin miaan na hininangan we Salman al-Farisi kinakan. Yene pong tinaina miyan Abu Darda radhiyallahu ta'ala anhu. Ine bisara Abu Dardain penege kumangan fa inni saim.
Benal-benal penne aku gay kumangan pegi aku penne dalam puasa ku itu nili. Na pein Salman Al-Farisi ma ana biakilin hatta ta'kul. Ana tantunen penne gay ku penne mangan samantaraan gay penne bukaan nu puasa nun atawakan bang gay mangan. Napuel saw-saw sa mangan Abu Darda radhiyallahu ta'ala anhu. Pente binokano ene puasa ni pegi puasa sunat. Pagtaabot tek kasangemin sa ili, miyaan donga ni Abu Darda para pente megkiyamul lail atawakan ng bahayang. Ine bisyara si Salman si iyehin, pagi pente lay ni siluma ni matulihin Salman, pene nam, dani kero pene ng bahayang, tuli ni kitarahu. Na sampay tuli naman Abu Darda pente pakali isab si pong tiniinin po Salman Al-Farisi radhiyallahu ta'ala anhuma. Pagtaabot sa ili tenga sa ngemin donga na isab miyaan Abu Darda parasyong ng bahayang. Napen si Salman nam tuli kero penne. Nasampay tuli ni miyaan balik iene Abu Darda radhiyallahu ta'ala anhu. Nawis may pang tinai kalasahan, pagtaabot ni Dayel lew, bahagi telo ni sa ngemin, nalain nebehu binangunan wa Salman Al-Farisi, Abu Darda radhiyallahu ta'ala anhu. Penekum, miyaan, donga ni kiyo penne ko ito, nambahayang ni kita penne qiyamul lail, atawakan tahajjud. So, nambahayang ni siya miyaan. Pagpuas sa iri, miyaan nambahayang siya may pong tinay kalasahan. Hinarap we Salman Al-Farisi pong tinaine miyan Abu Darda radhiyallahu ta'ala anhu. Binomig bisara. We paggetekiten ni Abu Darda kahaba illaw muwasi. Kahaba sangim gene megtuli. Nambahayang ni Hadja. Gene bisan hinang ni ina andanin. Gene bisan pente inuli duen andanin. Nanan si inin niya ni si Hatan wa Salman Al-Farisi Abu Darda radhiyallahu ta'ala anhuma. Fa inna li rabbika alayka haqqan wa li nafsika alayka haqqan wa li ahlika alayka haqqan fa'a'ti kulla dhi haqqin haqqahu. O fenne Abu Darda Benal penne niya rin siya benne kapatut ginhawa baran nun. Pente kapatut ginhawa baran dinakgere siya bininsana sampay megsamongkoyan ni sampay megkilongkoyan ni sinabab ang banpag ibadat ni tuju Allah subhanahu wa ta'ala. Ubos penne wali rabbika alayka haqqan. Duk niya penne hak Allah Ta'ala hindi wisab si kao. Wali ahlika alayka haqqan. Duk lemikian ahli pamilyanun. Andanun niya wisab hak ni tuju kao. Fa'a'ti kulli di haqqin haqqahu. Na pengurungun penne depo haqqin atawa kan depo miyan kapatutin iya ni si magpatut si iyelay. So, amban hadis inin may pong tinai kalasahan, iyan ni pengurung te hak te si ginhawa barantin, pagi ginhawa barantin inin niya hak ni. So, te do te istidlalin nan si inin, iyan ni si bisara, wali nafsika alayka haqqan, duk iyan ni pen si baranun niya kapatutno, bisan pean keniyaan nen ibadat, dapeke, we painte me sunnat dus. Walaupun pardu, bang makalarak ni singgin hawabaran manusia, tantunin teed, gene ien sube bebegan ni. Hangkan ni zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam, niya telungan pi misita Rasul sallallahu alaihi wasallam,
Ubus tilewre amalan Rasul sallallahu alaihi wasallam in bangsa ingge. Na inakahan cewek dembua amban andane miaan. Inakahan cewek dembua amban andane miaan. Penne Rasulullahin muase duk muka arwisab. Mananin dumandu elewin kemon puasehan ni. Duk nambahayang isangim duk tulir wisab. Mananin dumandu isab kemon dan cangemin tenggehan ni. Duk keniyaan nin mag-andar wisab amban me iyan miyaan kaandahan nili. Mananin pengurung ni wisab iyan me hak andanin. Nasampay misara telungan miyaan ko istel kahantang small de iyan amal Rasul sallallahu alaihi wasallam per hadithin kannahum istaqalluha ko istel kan pandiawaan de Rasul masih hati megtulir wi sa bati mangan de bati duman de bati muasi sa kapalan misa dem buain bune penne bang aku gaine ku penne mangan muasi ne ku hadja sa kapalan pendem buain bune penne bang aku gaine ku penne tuli nambahayang ne ku hadja penne dilem dan cangem iyan ke edawan misa dem buain bune penne bang aku, gene ku penne mag-anda, magleunan ne ku hadja penne, osal ku ne time kun sipeg ibadatan tuju Allah Ta'ala. Pegua Rasul sallallahu alaihi wasallam nge khutbah, pagsakay takalene iene mian, may bisara atelungan mian. Penne kaan penne, may misara mian, pende awe. Napin Rasul sallallahu alaihi wasallam, amma ana, فأصوم وأفطر وأصلي وأنام وأتزوج النساء فمن رغب عن سنتي فليس مني bune penne bang aku pen Rasul sallallahu alaihi wasallam muase ku penne serta muka adwisab mananen pinag-elet peg-elet dumandud dep si manahin puasihan ne kemon wa usalli wa anam duk magtahajjud duk isab serta tulir ku isab mananen dumanduk kelawan sambayangan ne sangemin wa atazawwajun nisa duk magandar ku isab ben namban may kirindehan faman raghiba an sunnati falaysa minni bang niya patala amban lan ku inin genuhot lan ku inin falaysa minni tantunen duman penne amban ako. Nakaadil iyan na sige nahawabaranin may pong tinaay kalasahan. Iyan na pengurong no hakbaran nun. Duman abutan magka at ahli pamilya nun. Penno maggasto si agamahin. Atawakan maggasto pisabilillahin. Sampay putuhan no delawang-lawang igi-igi. Pinabilihan upama bang na si bakas may putuhan. Basta pagtabang no delem agama. Ina kante keo anak elanon, anak andanon si luma. Waltepet mag-anggahap beliyo. Pegega niya pegputuhan, pegega niya pegbelalan, pegega bakas pangurong no. Inin dembuwa amban min hadsala, dembuwa amban pikilan sala may sa inin pong tinaik kalasahan. Pinainwe Abu Bakar pangurong ni kemon alatanin si zaman Bono Tabuk. Binuusan we ni kemon pagtabang fisabilillah. Abu Bakar may pong tinaik kalasan, businessman. Abu Bakar may pong tinaik kalasan, bisan pengurong ni iya ni alata nen kemon orasili, niya ase-ase ni alata ni seddi, tekka masih. Nainin, iya ni may parkala, may basa may ibadat nadya, may itikap nadya si masjid. Iya kante keo, andahin si luma magtibok ko. Bulanan nega te pengurong hak din. Isab dem buain pente miyaan mag-ibadat na lay dali masjid na hadya sa kapalan. Pagkiwa sa patapit tuju Allah subhanahu wa ta'ala. Pen Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wali ahlika alayka haqqan dukniya pen hak pamilyanon si kao. So dinak pinagtimbang, dinakyaw pa adil si baranno. Iyan si parkala inin may pong tinai kalasahan. Kaya man bi hawahalga baranin pinangurong hak nin dinakgi pinakaat, duman ke mahalalin atawakan maharamin to niya waktu ni hinalal
bang kiniyaan nin mekesiasigen hawabaran ni. Upama, kone bakas te syubhat lawi, ga na niya pesedihan no seddi. Malainkan daat sa atawakan isibawi sa, mengkin kau survive, subay kau makakan iyan isibawi miya an pegi sa kinakan nun, puel saw, tehinang halal isibawi miya an chikaw, duk iyan miyan gin hawabaran nun survive. Hangkan na kanyaan nin, bangkew muase. Bangkew muase. Bangkew muase. Bangke niyaan nin pe muase numiyaan, makatamba sa kinu, atawakan mekemulabaran no namba, makagrabe sa kinu namba, hinaram si ka umamuasehin. Dina kew muka, mengkin siya kew magbayad siya di. Banggi tagagawa ginhawabaran painte kitibuok Ramadan lay pinuasehan pege niya ni sakini gita ase-ase. Bang sumian ke kolenen, dinakgay ni pinuasehan kerembu sa Ramadanin, dinak ni magfidya, dinak ni magbayad. Ini tehetitan nan sinit. Sabab, ini kahalga ginhawabaran may pong tinaik kalasahan. Nabigay niya, miyaan, may minsan na di na upama. Pigi ba sa pagtabang dusilan Allah subhanahu wa ta'ala atawakan lengan dusilan Allah subhanahu wa ta'ala atasan sinacrifice tarabahuhin upama tehinang ga na niya paggasto si ahli pamilya tehinang magtambak magtahan na painte miyan utangin sampay gini kiberan sa pagpinain pag-iagama o pagbisyarahan jembuwa inin amban pamahamsala may pong tinaikalasahan si agama tebi, agama Islam. Eseb-eseb tebi, walinapsika alayka haqqan, pengurungun hak sin ginhawabaran nun, paadil kaw si ginhawabaran nun, pege niya iyan hak, iyan isin ginhawabaran nun may pong tinaikalasan. So, ili, miyaan kaadil, iyan si ginhawabaran, kaadil si kedue. Si ketelu may pong tinaikalasahan, al-adlu ma'an nas, yene subay kew paadil antara no pagkasi manusia. So inin kabayuan ne. Kaadil iyan si pagkasino antara manusia. Number 1 nan sinin adlul hakimi fir ra'iyah. Bangkeniyaan nun nekura lune kekew governor atawakan mayor atawakan congress atawakan magbahi dem kauman umbul dem buwa hininang nun sube kyo paadil iyan si raiyat nuyan sube kyo paadil si raiyat nuyan pege dem buwa amban pineseindung tek kali silaw kiamat pen Rasul sallallahu alaihi wasallam sab'atun yudhilluhumullahu yawma la dhilla illa dhilluh. Niya peinne belipitu pineseindung we Allah subhanahu wa ta'ala tekka si Allah dembuli si oras gana niya pesendungan cedi amban pesendungan Allah number 1 tina atu Rasulullahin imamun adil iya ne peinne nekura bentel nekura adil inin me pong tinai kalasahan naindana nun bi, iya na miyaan, sarun bakas te explain tenayin inin, sumaguwa gay miyaan, may kaine bisan binalikan, pen Allah subhanahu wa ta'alahin, wa idha hakamtum bainan nasi, pen Allah subhanahu wa ta'alahin, inna Allah ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha, wa idha hakamtum bainan nasi an tahkumu bil adli. Bennal pe inne Allahu Ta'ala hintara kamu ini ngung suransin amanat iene si magdapu duk ielay. Wa idha hakamtum bainan nasi antahkumu bil adli. Bangkam nekura si manusia atau akan nekura dem kauman antahkumu bil adli. Sube kampenne ngehukum duk keadilan. Keadilanin me pong tinai kalasahan saliru abun si sikau ruk ake gan sikau bangkau nene kura indem kauman subay pengurung no hak den.
Pagi zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam, dapat kege pengurung we iye ne Rasulin, doklatun ne me khulafaur Rashidin, hak dangan-danganin we Muslim ne. Walaupun me zimmi atau akan kafir, yene peten na silahatan bangsa Muslim, pinengurung we Rasul sallallahu alaihi wasallam, kaadilanin sisiye, may pong tinai kalasahan. Hangkan ne miyaan iye ne manusia atau akan ne kura mesigpitan rakyat de pentege adil iye ne pegboorin bakas ne inin dinwaahan we Rasul sallallahu alaihi wasallam zaman tagna penne Allahumma man waliya min amri ummati syai'an fashaqqa alaihim fashquq alaihi wa man waliya min amri ummati syai'an farafaqa bihim farfuq bihi. O penne Allah dinuahan wa Rasul sallallahu alaihi wasallam bang niya penne magnakura si me ummatku bu kenian den pinehunitan we de iene ummatku miyaan waktu re magnakura fashkuk bihi. Ya Allah, pehunitanun isab iyan dembuak na kuraian. Wa man waliya min amri ummati syai'an farafaqa bihim, dukbang niya isab benne magnakura amban iyan ummatku. Magnakura iyan si raiyat ummatku isab, pente Muslim, bune ngurung keluhayahan, ngurung kemurahan iyan si raiyat le farfuk bihi na pelunuk ke wisab siya ya Allah kaasyaanun isab pene ya Allah iyan me na kurainin. So may umat Islam kaadilanin lagi iyan si zaman kuituin inen zaman krisis sali rumotohan ka uduk dumain suway pasampay no supply pinasampay ang bandiatain. Bang upama urungan no dakarut iyan memotohan kauhin bayak keuduk gai suway ruisab dakarut iyan mangga memotohan kauhin suwaktu eleksyon miyan. Pagi sa inin kaadilin. Sa inin kaadilin may pong tinai kalasahan. Duman miyaan zaman tagna gahip siya miyaan motohan kita zaman metuulay. Nagay na inurungan at tawakan gay na sinuplayan. Tantunin teed. Bang sa inin may umatagin. Tewa kite uy hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Painne ma min ra'in yastar'ihi Allahu ra'iyatan fayamut wa huwa ghashun an ra'iyatihi illa harramallahu alaihi al-jannah. Ga penne niya amban nekura. Megnekura si iene si me mahajjana. Bu taabut matay. Bu kenya annen merupang ga adil iene si ra'iyat na miyaan. Tek kasilaw kiamat. Hinaram mo Allah subhanahu wa ta'ala amban iye miyaan surgain. Inin may umat Islam bangge adil atau akan bangge ket petoket iyan me siye megna kurain kaadilanin si kauman de. Pen Rasul sallallahu alaihi wasallam ma min amiri ishratin illa yu'ta bihi yawmal qiyamati maghlulan la yafukkuhu illa al-'adl aw yubiquhu al-jur. Ga penne niya dembua bakas ngantan si dembua kauman nakura. Hadis ini hadis dari riwayat Imam Ahmad. Amban Sa'ad bin Abi Ubadah. Ga penne niya nakura magnakura si dembua kauman isyrah. Majjana. Malingkan tek kasi law kiamat ginantung atawakan sinekkel. Nekkel miyaan pendem buat riwayat nekkel dine pendem buat riwayat si nekkel duk iyan amban basi sayili tek kasilaw kiamat la yafukkuhu illa al-adl ga niya ngelekkahan iyan gantung
penekkel iya miyaan, malainkan kaadilan. Malainkan kaadilan. Bang iadil kenianen si waktu ne meg pebettad iye ne nakura zaman lay iligtas iye we kaadilan tekka oras iyen. Sa bang kenianen anyaya pen Rasul sallallahu alaihi wasallam aw yubiqul jur tantunen teed pinakaat iye we anyaya ilabo iye we panganyayari iye ne miyaan si me raiyat de miyaan me pong tinaik kalasan. Manjari gay basta-basta. Bang keniaanen pinet gay adil pagbuohin. Iyan ne delem kauman atawakan pinagbidda. Iyan ne webi. Miyaan pagbuobi siraiyatin. May pong tinai kalasahan tantunen dilikaw manamalan iyan ne kome hadis tabas sa tibimiyaan. Hangkan ne Abu Dhar si waktu iemaku penne panakuraun ko. Ya Rasulullah Fain Rasul sallallahu alaihi wasallam po Abu Dhar, ya Aba Dharrin, innaka rajulun dha'if, wa innaha la amana, wa innaha yawmal qiyamati khizyun wa nadama. O penne Abu Dhar, kau penne lamma keu. Kau penne getege esnu, metoket kaadilanin. Iyan si dialem kauman. Duk bennal benna penne pegne kurain, innaha la amana, amanat hajje manamalan. Wa innaha yawmal qiyamati khizyun wa nadama. Duktek ka penele siyalaw kiamat khizyun, kelugian. Wa nadama, dukpeg susunan. Bangga tepetoket iyanimiyaan kaadilanin. Waktu remeg nekura tu dia tak bulak dunya inen. Menjari umat Islam bang payaman no bang sa ingge iyanime pegnekura. Miyaan si jaman tagnalay. Komesyo Umar, teriwayat amban me kisane. Niya waline si Amr ibn al-As di alam Misir. Di alam Misir atau akan di alam Egypt. Nangelubak anak si Umarin amban me civilian pente. Pagi anak na kura iye. Anak na kura. Pente anak wali iye si Misir. Na maglola siya miyaan. Na makelubak anak si Umarin amban me civilian. Pente civilian ga ni aranggone. Na megreklamo civilian telubak miyaan po si Umar ibn al-Khattab di alam Madinah al-Munawwara. Inahinang si Umarin, automatic pinasan we ne wali Misirin, yan Amr ibn al-As. Duk anak ni miyaan, anak ni bakas mengelubakin. Pagtek ka iyan ni miyaan anak si Amarin, duk iyan ni ammanin, dinakpaganti ngelubak we si Umar, iyan ni civilian bakas telubak dahil umyan. Dinak ilubak iyan ni miyaan. Bakas mengelubak ehin. Bisan kanyan anak nakura iyan ni silahat palehan din. Nainin na umat Islam. Sampay misara iye. Pine. Matas ta'badtumul akharin. Wakad waladathum ummahatuhum ahrara. Uy pine hinangbi. Miyaan ipun iyan ni sinduehin. Buadapun si waktu si inanak. We iyan ay metito ere atawakan inaare pito para tabulak dunya inin mahardika. We pinahinang bibanyaga iyan ay miyaan may sibilyanin atawakan iyan ay may mangganaranggonin. Bu inanak siya mahardika tureta bulak dunya inin. Na inin may umat Islam hangkan ne iyan ay umbul dembuwa surasin kaadil iyan ay subay paadil bangkanian na nekura paadil iyan ay miyaan si rakyat ni. Kedua, iyan surah al-adlu bainan nas, iyan kaadil no si antara manusia, manusia pagkasi manusia, iyan al-adlu bainan zawjat, iyan kaadil no antara si antara kaandahan no. Inin tartantu iyan si kaame kaandanin. Pakali kam iyan may kaandanin. Si tinged kaadil, iyan si antara miyaan kaandahan bi. Pagyawe miyaan Rasul sallallahu alaihi wasallam magpain, painne man kana lahu imra'atan famala ila ihdahima ya'ti yawmal qiyamati wa shiqquhu ma'il. Kaadil iyan si kaandahanin, bang kaandanon,
wajib duk dili kaw manamalan o kami mag-andaik ka. Pen Rasul sallallahu alaihi wasallam bang peinen niya mag-anda duwe atawa kan sampay petelu atawa kan sampay paampat sampay periata. Famala ila ihdahima. Bune peine miaan timbang ihap dembua. Timbang ihap dembua. Maananin iye hadja pinalangganin dembuain, tuguhin, atawa kan keteluhin, atawa kan kaampatin. Inambanan pente poonin, pege bahi-bahin, atawa kan pege miaan sedine bantuk, duman ne ko tagnain. Insyaallah explain ta siya pesongsong. Famala ila ihdahima. Bune peine timbang ihap dembua amban iye ne me kaandahan nilay. Ya'ti yawmal qiyamati wa shiqquhu ma'il. Tek kasilaw kiamat. Megtembingag barannen. Megtembingag barannen. Pinagtembingag wa Allahu Ta'alahin barannen. Bakas te explain te inin mian live ato me piensangin men sa game kinevision balik te look live ekka makakali sa inin mian megtembingag barannen. Yene payang nerembuain pineriawa, payang nerembuain pinediata. So inin me pong tinai kalasahan dili kaw manamalan. Yene me siya mura manamal mag-anda peek ka pangannalan din we mian pag hinalal do atawakan pag me sunnat do pakelehon biyen hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam ini. Tantunen teed dapeke mian we megtembingag ni ginhawaparan nun. Walau pun hadya may magsala, may bakas magbasketball kew. May magsala, gero kew agan tumanam bisan matumulihin. So may kinsa bang magtembingag ni peryawa dembuain pediata. Hatu bisan pesaing tigas meg-uhot. Tura tak bulak dunya inin bang may paatag tura tak bulak dunya may parkalali. Hatu gete uhot-uhot. Bang may iyan payang magtembingag dembuain diata. So inin me pong tinai kalasahan. Hangkan ne magpain Allah subhanahu wa ta'alahin fankihu ma taba lakum minan nisa'i mathna wa thulatha wa ruba' fa in khiftum alla ta'dilu fawahida. Fa in khiftum alla ta'dilu fawahida. Fa inne mag-anda kam duwe, sampay petelu, sampay paampat. Iyan dem Quran. Fa in khiftum alla ta'dilu fawahida. Bangkam tinalew ko kamge adil. Bangkam tinalew ko kamge adil. Gay timbang pagbuobin fawahidatan. Ambat pe inne dembu hadja pen Allah subhanahu wa ta'ala. Sa Allah subhanahu wa ta'ala may pong tinai kalasahan. Sa problematin ayatin pinongwete. Ga miaan tinambos wete iyan tugunen. Ero tepet kinetawahanten ngawin kam duwe sampay petelu sampay paampat. Miaan kinetawahanten. Sa ga tembos te iyan tugu ayat liwi mas labi medilikawin we pege pin Allah ta'ala. Fa in khiftum bangkam tinalew ko kam gay adil fawahidatan dembua ni kamadja. We me pong tinai kalasan. Ine sabab nen we subay hinelian nan si inin. Iene miaan bang kenianan mag-anda ekka ahin bune kay adil sabab iene azab tek kasi elaw dembuli megtembingag iene barannen atawakan gay timbang barannen tek kali elaw ien. Nasabang tapa adil nuru atawakan bang takaya nuru isab gero kaw makaanya ya amban siya kemon tantunen geme kaine. Ubos me umat Islam saingge bentuk kaadilin. Saingge bentuk kaadil iyan si antara iyan kaandahanin. Umbul dan buwa subay kew adil sinafaka. Si gasto. Kemerwenen almabit subay kew adil si pagbahangi. Subay kew adil si pagbahangi.
inin me pong tinai kalasahan ni sisita manamalan sube explain te. Yene kaadil sinafaka, duman maananin kaadilin we pinagsali. Duman maananin kaadilin we pinagsali. We, umpamanin, niya sino dengibu, atawakan makausaha keo dengibu, duwe pente andanon, pepite. Duman maana maadilin la iwe telime-lime hatus si. Dumain. Sa maana kaadilin la ipayaman nubang ine magtalip dukhak ine dangan-dangan le. Bang dambuain ine duk anak ni sakian upama. 3 tibuukan, 4 tibuukan, sampai pa 4. Ubus dambuain ga peniya anak bi. Pege pente pahao, atau akan pege mian ga pero tegge. So subay payaman no bang piye dagas Tuhan ine mekanak nere. Bang dagas Tuhan nun pagpayam no 700. Subay pepino 700 sisi. Iene si mekeniaan anak nule. Us pepino dembuain pente mian me 300. Pege ga peniya pente ginas Tuhan lai. Inin me pong tinay kalasahan maana kaadilin. Duman maana kaadilin pinagsali. Pegge bang pagsali inu, pelime-lime hatus nu, tantunen ban magsali na waktu ne masih ko makaanyaya. Sabab geda kas Tuhan, we menia anak nen iya na 500 pilakli. Udah buain magdapat-dapat, pente sakyan, pegega penia ginas Tuhan bisan ko ahat-ahat. Inin me pong tinay kalasahan, iya ne maana, miaan maadilin. Me pong tinai kalasahan si tenged iya ne peg miaan andain inen. So, amban me iya ne subay pinaadil we kaam iya ne me kandanin. Kailangan subay explain te inin peg ek kami ke pong tinahin te ek kandan ni. Eduk ketawahan bibang sa inge bantuk hukuman nin supaya kita ge kesusunan be ga pa explain si kam. So, subay adil iya ne si pagbahangi. Inin may umat Islam. Adil si pagbahangi, subay kenyaan nin bang upama dambahangi dan sangem, subay dan sangem kemon. Bang duwe-duwen sangem, subay duwe-duwen sangem kemon. Inin subay nasib. Duman saukatan na dambuain, subhanallah, piya ko ito maganda ekka. Maganda ekka. Sampai bang maraplay si tuguhin. Me 3 bulan. Me 4 bulan. Me simanahan. Pipihat Japonin pahanggaw radali me kitahan luenen. Megliwot hap kusina radali magliyon. Puasili siwat na isa balik pihap andane iyan tuguhin. Anyaya inin me pong tinai kalasahan. Tek kasi law kiamat megtembingag baran may ainin baya si rukgai. Megtembingag payang da inin baya si rukgai bang tabot siya si kamate iyan siya. Si parkala siya inin. Basa panganalan nun tek kala si law kiamat we niya ang uhot kao. Penen na koro niya meg uhot lai mo omega sa kubito ang bandata bulak dunya pili. Dumain. Da boohon akano metra ta bulak dunya in papelaw akhirat. Selaw akhirat jadi ne pegbisyarahin me pong tinai kalasahan. Gana niya pag uhot lai menguhot ke uhin lai. Khazanatu jahannam ang giadil iyan pag boono si me kaandahan winin me pong tinai kalasahan. Nangkan ne si pagbahangi si pagbahangi kailangan kayo subay adil. Malingkan sunnat bang bahuta andano iene andanon. Bang kenyaan den bahuta andanon bujang inin syara sin agama Islam. Bang bahuta andanon bujang na sunnat subay keurale bang bahuta andano sunnat pitu elew keuraw lai si bujang lay us bumangkin keo magtagna magbahangi yene si kaandahan nuli bang kenyaan nen puas ni pitu elewli.
bangkenianen bahutaan danon balu atawakan bitu, balu atawakan bitu, sunnat keu pahali lay si iye, telu elew, puasili mengkin keu megliun, hap me kaandahan nulay ni. Nainin me pong tinaiklasan niya waktu ne manjari keu patambay pitu elew, bangkenianen bujang, atawakan telu elew, bangkenianen balu atawakan bitu, bangkenianen bahutaan dano. Sa bangkenianen duman bahutaan dano upama, asal teggel ne kam meghimalu, miantan, sige keu paadil, sali du si gastu, gay pe keu paadil, sali du si pagbahangi, nagademet sambatan bahasahin. Lando-lando ni keu tentunin teed, agarun sa pagtembingag tek kasildaw kiamatin me pong tinai kalasahan. Dumaninin bisyara ipan boy, duman bisyara sine bang sine, bisyara Rasul sallallahu alaihi wasallam me pong tinai kalasahan. Inin. Ubus bang kaniyaanen, amban me kaadil iya ni si tinged pag-andawi, pag-anda ikka. Bang kaniyaanen iya ni miyaan songkew patulak, bang kaniyaanen songkew patulak, duman pene-pene no hadjas, ingge-ingge me malanjung ungen binoohin. Atawakan ingge-ingge me miyaan iene malanu papanen binoohin. Pagke-painte poonin abahin ni bang kinusyo ni papanen me 5 minit ni mangkin balik sinesekan ni gene painte binoo me mag-travel. Atawakan gene me binoo tulak. La ilaha illallah. Duman sa inin syara sin agama Islamin. Way kita gite criticize agamaten bang painte miyaan mag-anda, pinain mag-anda ubus gay pa, adil siya papagya kisindwehan amban me, kite bang mag-anda ekka, sa inin hinangin. Sa inge bentuk nen bang keniyaan bang keo siyang tulak, payakalen bi hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. An Aisyah radhiyallahu anha, أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد سفرا أقرع بين نسائه وأيتهن خرج سهمها خرج بها متفق عليه هذا الصحيح. Kenian Rasul sallallahu alaihi wasallam bang keniaan nin song tulak bu keniaan nin suwe iye mekebo odem bua amban andane megpuari pa akra magpuari pa pente. Sinulat pente alen den lai si me katas. Bu ini si dialem gahrapon atawakan binettad. Bu binulya sa ili. Pinua ripahin. Ingge-ingge me pegwa alen nen ein binoohin. Pen Rasul, pen Aisyah. Wa ayyatuhunna kharaj. Sine-sine peinne pegwa alen nen ein binoohe Rasul sallallahu alaihi wasallam inen. So inin me umat Islam bentuk pagtulakin. Atawakan inin iene bentuk miaan pagandahin bang kenyaan nen songkew tulak hap me katalahan. Duman muddut hadja bang sine mahap-hap ilyapanin pinain binoohin. Nahapi inin tuan ku mekehinang ne si jaman ku ituin inin me pong tinai kalasahan. Wal'iyadu billah. Pangandalan din wegay megduse iene miaan me pakarajaan ininen pakarajaan ininen bang hininang wer tandaan ekang hilang ni mimpian ku atawakan kami si me Facebook ngapat-ngapat ngaji tetilaw me dialem Facebook atawakan dialem me inbox bang ine dusenen me lelasainin natantunen baya kita rukgai ambis cara Rasul sallallahu alaihi wasallam bang keniyaanen gay paadil iyene lelahin tujuh kaandahan ne natantunin indan-indanan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam basaku si ka ubalik man kana lahum ra'atan famala ila ihdahima ya'ti yaumal qiyamati wa shiqquhu ma'il bang niya penne keniyaanen mian
Due andanen atawakan sampai petelu sampai paampat. Bune timbang gay paadil. Bintung ihap dambua. Bintung ihap miaan poon atau hap tugu atau kapetingaan atau kan ini la ipinekane napakahin la ipinekane bahangin. Tek kasilaw kiamat. Megtimbingag baranin. Megtimbingag payangnin. May pong tinai kalasahan. So niya, bisyara Allah Ta'ala, einin gay kiyo mian tapaadil uwenu. Fen Allah Ta'ala, walan tastati'u an ta'dilu bainan nisa'i walau harastum. Niya waktu ne parkala gay tapaadil uwenu. Gay tetimbang uwenu. Iene, fen Allah Ta'ala, gay kampenya me kegees, maadil antara kerendehan bisan pesaing gay kegeget bi. Ine minaksud Allah Ta'ala hinan sinin lasa. Lasa may pong tinai kalasahan. Lasa, duk iene jima, duk iene perembuwa si anda. So nan sinin ge megduse aahin. Bisan peinte ga timbang iene lasane. Li sabab pegge dumandel ang pegmilik ni. Hangkan na Rasul sallallahu alaihi wasallam ngendua ay, ya Allah, bakas ni pengurungku, tapahagi ku iene dialem pegmilik kun. Pente pagbahangi, paggasto, te pengurung na we ni. Te bebbeg na we ni. Sumaguwa penne ga niya ke esku penne iene si menggay ke pegmilikan kun tepet ka umegmilikin iene lasa. Way may umat Islam gay kapag bayaan no yan. Atein gay ketoan pain basay. Naniya waktu malasa kayo si dembuwa, sobra lasanon si dembuwa amban si dembuwain. Niya waktu kalasahan no poonin amban tuguin niya waktu kalasahan no. Sa kalasahan no ikemon sa timbang. Gay timbang. So nan si inin duman din pagbaya-baya aa. So gay sabi ni obvious. Duman siya ukatan na kalasahan no dembuwain. Pekiteno si hinang no. Pekiteno si pagbahangin no, kinalasan nun, telo ubos due elew hadya si Mengge, kinalasan nun. So, makaanya niya kyo. Nainin may pong tinay kalasan. Bangla siya yun tinapok dem ate, tantunin gay iyan kahalian, gay kyo mekdu siya ruu, bisan ga timbang iyan antara no sin due andan uli. Bisan ga adil iyan si tenged lasa. Kemruenin si tenged iyan parambuwa si anda. Niya waktu ne megbidda. Megbidda iyan miyaan parambuwa no si dembuwain no si dembuwain. Upama, pepite duman me pagsana-sana. Dembuwain siya sa me abahi ne, me umul, me 50 tahun ne, megmenopause ne, tebiya sa miyaan. Ubos andano pente dembuwain miyaan me bata-bata pe. Bang may dalil pambot keseg sempuk ennempe asal lakis may manamalan. So bang subay tinimbang sampai ine perembuwa si anda. Tantunen teed napaya gay pagtimbang si sabab bidda ine perembuwa no si ine mian andano pente mabata-bata si andano may mabahirin. So nan si inin gay kew magduse bang upamanen miyaan gay kew dumebo. Atawa isab makapahangi kew miyaan si poonin dumembuwa kew lai pagtabot si bahangino si tuguhin ga kew dumembuwa sabab 20 kadaka atawakan sa baban kalamma atawakan sa baban may pekking baka sa mantarabaho nan sinin gay kew sinukot iyan si tenged aljima atawakan iyan parambuwa. So beli duwe esebun bedja gay kew sinukot ya Allah Ta'ala yene kalasa duk yene parambuwa si kaandahan. So inin amban me bahagian sin kaadil yene tadyo manusia yene kaadil lella si me kaandahan ne me pong tinai kalasahan. Si katellu al-adlu bainal abna subi kew adil si antara kaanakan no. Demikian nan sinin pakalir kam isab me pong tinai kalasahan. Kemon kam tege anak iyan. Mula-mula ni ginhawabaran ko. Lagi bang ekka ni anak nin. Bang ekka ni anak nin. Lune ke dembuwa, lune ke duwe, lune ke telu. Sampai palabi pe.
may pong tinai kalasahan miyaan yene kaadil si anak ekka amban me manusia giadil yene pagboore kaanakan din bu pangandalan din no igay siya magduse tantunen teed magduse siya me pong tinai kalasahan bang niya gay miyaan adil pagbuo ni siya ni siya me kaanakan din. Pen Rasul sallallahu alaihi wasallam miyaan dembua illew teriwayat ini we Imam Bukhari duk Muslim amban hadis An-Nu'man ibn Bashir radhiyallahu anhuma anna abahu ata bihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala inni nahaltu ibni hadha gulaman kana li faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam afa'alta hadha biwaladika kullihim qala la qala alaihi salatu wassalam ittaqullaha wa'dilu fi auladikum. May umat Islam dembua illew An-Nu'man ibn Bashir binoo amma ni pi tuju Rasul sallallahu alaihi wasallam pagpuasiin inakahan we amma ni miyaan pa inni ya Rasulullah bennal penne ya Rasulullah o Rasulullah bennal penne aku bakas penne urungan ku hadiah si Nu'man yene penne anak nin bataan gulaman bataan tege bataan amma nin ubus inurungan we ni hadiah bataan iye ni anak ni miyaan tinila we Rasul sallallahu alaihi wasallam penne afa'alta hadha biwaladika kullihim dakeu penne keurungan nuru kemon bataan ka anakan nun kahadiahan nuru kemon bataan ka anakan nun pein amma nin la ga peinne pente dem buat ru keurungan nin la ini misyara Rasul sallallahu alaihi wasallam peinne ittaqullaha wa'dilu fi auladikum magmatalew kampen si Allahu Ta'ala tinalew kam si Allahu Ta'ala duk amay hubaya syube kampen paadil si kaanakan bi syube kam bentel si kaanakan bi hangkan na dembuwa salihin ko ni Ibrahim at-Taymi bangken yaan nen nguk anak na diki-diki siya iye banggay tauk ne kemon bang tauk ne rataklendo dembuwa anak na diki-dikiin syubay tauk ne kemon kaanakan ne meriki-riki lay dinembuwa ahawateleunen ko iye gay umadil ko iye gay bentel iye ne si pegbuon si me kaanakan ne miyaan me pong tinay kalasahan ga tauk ne dinembuwa ko iye megdusya tuju Allah subhanahu wa ta'ala. So nansinin subay pegbidda no antara hadiah, gift, duk antara gasto. Bang gasto gay may kainabisan pegbidda no. Gasto. So, bidda gasto anak no si elementary, duk bang niya anak no high school, duk bang niya anak no college. Niya waktu ni may elementaryhin kagastuhan no may andelem dan tahunin may 5,000. Bang high school may 10,000. Bang may college ni waktu na sampay may delem dan tahun may 50,000. So gana problema ni Lucian bangken ni anen gasto yene ni sisita sisiye. Si may pangadji raw pama. Kebalihan no grade 1 dembuwa may notebook. Pagi pente dembuwa notebook kaya repe. Bang may grade 5 subay kebalihan no may 5 notebook. Bang may sanawi subay kebalihan no may 10 notebook. So, iyan, gana problema ni, bang gasto pegbisara. Miyaan, limikian, may pagkakan. Gastuhan no dembuain upama may duelali.
Atau akan bang niya may anak nulemek may da kaldero ta ubos nin mengkin siya sa eso. Mian mengkin magtalip dok iye ni mian kinakanin siya may da kaldero pinangurong nun. So bisan may da kaldero siye ubos dalalay si dembuain bisan bang may eso ruwe dalalay mian. Kung may ako upama diki-diki na may depugtul kinakan atau akan may telupugtul eso neko. Niya may pong tinayo ko upama mian ko balawatuhin. Pito puto sempetan pe. So, bisan pegbidda no, pepito no putunin. Ubos ako may dengkorit do, bangkenan ni esyo ko. Nansiinin, banggas to pegbisara nafaka, ga niya problema ni, bisan keniaan nin, magbidda. Kung may tisupat men. Sa pegbisahan nansin may pong tinay kalasahan. Hadiah, gift, haram ge manjari pegbiddaano antara abahi duk makanak antara lela duk dende bang urungan no dembuain cellphone suwe ke urungan no kemon except bang may cellphone upama ni sisita miya ano sumagawa niya lebean na nansiinin bang upama miyaan teboon magbisara dembuain penno gene kero inurungan totoe bune mag-awe ataw kan dembuain pen dane kero pen gifanon amat nero po si kakka amat nero po si mian kakka dende amat nero kakka lila seli nagana problema nen sin bang magrida dembuain sumagawa bang keniyaan nen gay magrida ga dapat ga na choice no bang gay belihan no kemon banggay belihan no kemon banggay isabdani belihan nun duk keu tepe adil iya na si antara mian kaanakan naman may umat Islam mintang kita sikis sa Nabi Tabi Yusuf alaihi salatu wassalam ine sabab boy siya mag-agid ine sabab boy siya mian magpapatay pinapatay ine sabab boy siya mian meg sampay talabo ni Yusuf iyan mi ang dialim kupong wera sampay megkelepas duk sa isa mane dialim 40 tahun sinabab ang ban iyan gira igil antara da iyan megpepong tinai hinaliantin ko umapas iyan parkalain siya inin pega niya waktu ni abaya kam gai baya kita gai balik iyan mian pakaradyan inin bang ne keu abahi balik pakaradyan inbang ni kyo magkalianin. Niya waktu ni, gibaya dembuain, penne jaman ku penne diki-diki, jaman ku may makasabot-sabot. Pagbidda na kurukis kakka, ambat piyo mengipat iyahin, wal pinalangga na kung may kiriki miyan, atawa kan wal pinalangga ni miyan, kung may jaman bahay ni kami. So, ga kam nga suwa sa inin. So, nga suwa kam sa inin. May pong tinaikalasan, ngawat ko ito nga suwa kam. Sa ini poon nilay sinabab amban pemebidda siye yene antara kaanakan kumetag na may pong tinai kalasan. Hangkan ni mian nisisita manamalan subay teed peg salino bangken yan nen meg-gift ataw akan pelutus may pong tinai kalasan. Pen Rasul sallallahu alaihi wasallam si riwayat din kepak pe amban Ibn Hibban pen sawu bayna auladikum fil atiyah kama tuhibbuna ay yusawwu bainakum fil bir. Pagsaliun bipen ni antara kaanakan bin si gift palutus paadilun bi antara iyan si pemurung bi iyan duman pan gastwe sa gift ko pen ne kahantang kabaya abi iene ambat magsali-sali siya isab kemon nga respeto kao. Magpahap-hap iene penne si kao. Pwede awak to ne, magbidda iene pagrespeto anakin si metetto ene, sinabab amban pemebidda metetto ene antara de si jamande, diki-diki atawakan si jamande iene miyaan, mag-anak may pong tinaikalasahan. Si jamande, inainin,
ni sisi tamanamalan subay miaan pinaadil. Pen Syekhul Islam Ibn Taimiyah wa yajibu at-ta'dilu fi atiyati auladihi ala hasbi mirathim wa mazhab Ahmad. Niya waktu ne pen Ibn Taimiyah pinagbidda antara dendehin duklillah yene ko pagbidda antara si pagbahagi alata sumagua inin gay marajihin sali du lella sali du dende bangkene annen gift tantunen teed subay magsali kemon me pong tinai kalasahan subay magsali kemon iyene miaan pamahagi no si me kaanakan eventuk kaadil si kaanakanin me pong tinai kalasahan puas amban ili amban me anu tewi si tenged kaadilan. So isa nen kaadil no antara nuruk Allah, kaadil no antara nuruk barannu, kaadil no antara nuruk manusia, kaadil ne kura antara neruk rakyat ne, kaadil lella sime kaandahan ne, kaadil iye ne metetto sime miaan kaanakan ne, duk ekkape ambani mete subahat sumagua bastanti ne mararahi iye ne miaan te subahat te miaan me pong tinai kalasahan. Na insyaallah subhanahu wa ta'ala mian ili lecture ten bi min ko habang panebnia te indan bi na bangni ali te bisyara laat mian mako ku kamaapan chika am kemon miksisong bisyara ahin pataha miksisong isabek ka iyan mian anunin salaanin. Sabang niya le bisyara tumuun lagi amban me hadis duk amban me bisyara Allah Ta'ala ru naga niya miaan choice te suwi kite nuhut ne pen Allah Ta'ala hin wa ma kana li mu'minin wala mu'minatin ay yakuna lahumul khiyaratu min amrihim ga pe inne idza qada Allahu amran ay yakuna lahumul khiyaratu min amrihim ga penne niya si bang sa mu'min duk si bang sali rulela sali du dende bang niya ne pangandaakan Allah Ta'ala geni siya me kepegpene bang tuhot de katawakan gai asal subay na teed tuhot de inin me pong tinai kalasan magsukur ko si kaam kemon salam duaa si kaam kemon pong tinai kami dilem Saudi kami mape miaan sabuin inen ko itu nilay salam doa si kaam kemon niya pakuku si kaam nada kami sa magkasa si me pagkomenan si live TV inin dumaninin pagkasahan amay hubaya do kitab ge katuntutan pinain nagkasa through their live itu na salam doa na si kaam kemon me ajidda me pong tinailu me usibawaris si me makanak Madina Makkah Taif Dammam Hail, Riyadh, Daruz Zikir, mian Hayus Shifah, si anak iluruk may pangabene, mian si may Al-Khatib, bang niya, salam doa si kam kemon pahap-hap na kitibihad si may pandemic, iya ni coronavirus may petek ka ito. Lemikian si may Dubai, Bahrain, Qatar, Kuwait, Oman, Jordan, Sudan, kemon na lahat dalam Middle East mian salam dua si kaam kemon magsukol si pasabubin lemikian si silangan may pong tinaiku amban Indonesia yuruu may amban Brunei amban Malaysia mula-mula may request inin hangkan na tumimprano isag telu may amban Malaysia may pong tinai kelasan na masapi sab labi kita mian 225 sinaba bamban pagpetimprano tenin dok ekkape ga pagwa nan si inin ekkape insyaallah taala na salam doa si kaam kemon may Philippines may pong tinaikulo kalasahan may usbawaris papap na kita bihadja may anda na kita bisab gangot bang kita bisinoplayan dumani sa bang kita bi inurungan sardinas peku tebi pinetutan tambal kakas pege pente bi makakakas sardinas pangurung din nada ni kita binanambalan di tebi kakas bang upamanen kinakas kita bi ektor isa dawen nako inin
buat subong atau akan may lambu biyabas. Bangasal kinakas ni kewe sa dinas pangurong lo na kau ni nambalan dino. Duman na isab jampay may kakas nun problema na kura pe. Lemikian may pong tinay kami ang London. Si may UK. May pong tinailu. Si may Europe ni, entire Europe. Papap ni kamadjalu, salam doa si kam kemon si may Amerika. Niya bang petek kami sumabu pong tinaite. Amban may ilai magtrabaho. Salam doa si kam kemon. Papap ni kamadjayu lu may pandemic. Ano manamal, pakanat manamal koronahin lu. Bang panisab kang pinahali amban kemon. Iyan miyaan kalaatan. Na salam doa si kam kemon. Insyaallah ta'ala. Mian kita bi dalam Saudihin masih ni live TV sangim sa tapik tenbi tapik taluntun baya kun napikan kita bi pasal me hukuman sambahayang amban me pag-ayel tagna pahara kumi amban me bohe pagbisaran bohe sambahayang sampai ini tahu tapi babot pahara baya kung explain na si kita bi na pagsuno-suno TV iya na mian pakarajaan inin atau akan iya na tapik tewi inin. Sumagawa si kita binahad jabanggen na sumabo ang ban may katalahanin pental yalim bahangin na may sagsiyam na kita binahad jamet tuuhin. Nasalam doa si kaam kemon. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Koro oras-oras tenbi. Subhanallah wa bihamdihi. Subhanallahil azim. La ilaha illa anta. Astaghfiruka ilaik. Nastaghfiruka ilaik. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.